Nya. Beliau wali negara. 12 kilometer JU. Ngelokasi kejadian. Dah dari ide. Yang kali lepas hau likut 6 kilometer. Uka 12 kilometer tu. Payah meratik-ratik sang lihat acara sampai dia tepuh lah teruk lawan tempat tujuan. Mai papai aidang je motor dia sihat. Maka pada pegat masih go maceh. Bangsa ada lebih ada rundunya. Terus semangat doa bom doa. Dah ada putih boleh dah. Sabar doa Aku lagi orang muda aku. Lampau tu. Perdem Ria, Belang. Oh, tam. Kamu kali-kali ngipai. Banyak pu. Laudin. Ku rekam macam no ngahi. Dia semangat pandai gaduh meleng raja. Pandai gaduh semangat lagi raja ruh debi. Pegah lewatnya hana urang. Apa hana urang lagi motor mentang ka leher be. Motor mentang leher be, pi pegah hana urang. Ana si urang. Ngan tapak ka kujak kana leher kilo dingo. Uke kira-kira sang bak menurut perkiraan kau tayang saya ke 6 kilo 800 meter tu. Kak ke mana pegat mana tak jaju tak kata jak. Mi cara-cara lain tu mo. Yang tuah bahagia adu. Berjeroh tuah sejahtera udip. Ya. Perjalanan jauh. Jiu ta. Jiu. 6 kilo 800 meter tu. Good. InsyaAllah. Brokai pelit yang kaya jaga. Ban. Mentua. Jaga mentua jaga.
je ke cara tanya lah yo. Yo kelewat. Krek balok. Nyo nang krek. Ha. Mentang. Yang kali kujak 8 kilo kurang 5 meter. 5 kilo 2 meter ti uku. Wala lautun je foto itu loh. Ramai macam orang Aceh setia. Tua. Jero. Toy na yu budang le pupuk no de. Masjid di ke bak pintu gerbang Tatamang bak kubu almarhum ya mukarram Wali Tunku Hasan Muhammad di Diro bak kubu Tunku Syik di Diro Tunku Syik Muhammad Saman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra Le Merdeka. Merdeka. Ada JO raja atro no boleh head. Ya. Nanggro ke mereka. Mereka. Keamanan. Keamanan orang. Keamanan. Keragulam hati perjuangan suci, tapi bukti siga tak nyata. Pun mengalu agam
Sabili Jakarta. Kasih tajak saboh sahur Kisah aji doa bak puncak Mesaboh man dung getanyo Belage gamyo lam rimba Mesaboh man dung getanyo Belage gamyo lam rimba Perjuangan kan membagi Kan mencebengan si bangsa Perjuangan Iwa mesabah Pemin musuh le syedara Perjuangan Iwa mesabah Penit musuh le syedara Penuh kau. Mana je pun. Kisah bapong getanyo gam Tanggung jawab mantang raya Bek mesenuh kejabatan Yang ke sebab cebridumna Tadu tak mepakat Berdepat sasaran Mengarah puyang tak gerija Yuh mantang nagaki dalam pemerintahan Bekle mukra dengan darah bangsa Wali bubut perjuangan Hana lekangan agama Nyan pangkai wali kejeti segan Hana ria dengan dosa Nyan pangkai wali ngeberjuang Quran hadis pedomannya Tanyo bubut perjuangan Tapi lala dengan dosa Lambut harum berkekalan Pane kutro nyan merdeka Hana bantu oleh Tuhan Menyemantang dalam desa Hurifkan! Hadan Allah wa yakum majmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.